Ibu mau masuk surga tidak? Tapi makutana kajolo. Dito ka na malungko sa mata na iya sa manalaki ta. Yang kedua, aku lolos ni palikro, eleche si pertanyaan ni. Dito ka kira-kira nang katanong ko lakita. Mana semua? Hindi, sa diyo matapos. Di nawading ino ko lakay. Apa iya tu lakay nariko asawan ni tuli muno ko di nakada ini di nakada so di nakada tangaban ni bakal lo matin lo muno ko si. Iya na tu biasa madari lakay maponco sungan. Namo sungan na yar maponco to. Hati-hati. Iya na tu biasa madari lakay magati mati apa di na pa aja tuli ino ko sawan. Season na mati lakay na. Di acara takziah malam pertama mate benena ustaz nasilala na sa litungan na ito kasi bapa na baja na sa sangadie narik ko mate ka pasitampilano kasi kuburu ko si ba kuburu na lakay ko matitungan ni 1 tahun kemudian meninggal ikaitungan ko kuburu na ko hindi na kuburu na lakay na yakan ni lokari kuburu sani lokari kuburu ipacurutungan ni calori na kuburu narapi wani mati lakay na malamak-lamak nak sa dilew si tau ko diyan nuko ka ang kasi ko makdape di gagamuno ko si kato. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Alina Papua membalikkan yang kepatkan ni ada ekor ini. Dalam hal ini Alina tomato melebihkan peta desa Bapak Muhammad Ilyas SHI MA yang kami hormati dan yang kami muliakan. Alina Ketua Pengurus Masjid, Kakanda sekaligus guru saya dan juga senior saya Alina Guruta Ustaz Suhadi SAG MSOS yang kami hormati dan yang kami muliakan. Alina Papua Ngambalabika yang kepatkan syara ekor ini. Dalam hal ini Bapak Imam Desa Carigading yang kami hormati dan yang kami muliakan. Alina Tomato melebihkan Bapak Ketua BPD beserta seluruh jajaran yang kami hormati, seluruh perangkat desa, Bapak Kepala Dusun, Bapak Imam Dusun, serta seluruh tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus kepada ibu-ibu majelis taklim yang baru saja kita saksikan bersama melantunkan sholawat yang Masya Allah penampilannya sangat luar biasa. Alhamdulillah, bajunya juga Masya Allah seragam ya nak apa ya, sengit putih abu-abu. Mudah-mudahan lunas manen nih. Yang kami hormati dan yang kami muliakan seluruh jamaah masjid serta anak-anakku, andri-andriku yang mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakar unduni sedawita upakuling ipaiman. Saya doakan mudah-mudahan yang menjawab salam saya insya Allah tahun ini semuanya berangkat haji dan umroh. Mau berangkat umroh? Sudah makin mendaftar? Ustaz, angkaga kira-kira Pak Doangan supaya magati ki menre haji si bawa umroh. Ya. Jadi narekomendo ki berangkat umroh cukup amalkan surah Al-Waqi'ah. Setiap malam baca surah
Al-Waqi'ah. Dan nak 50 nadik pagaga panggilan tetambai surah Ar-Rahman. Siaga ni surah 2, surah Al-Waqi'ah dan surah Ar-Rahman. Ustaz, wani-wani ubaca surah Al-Waqi'ah si bawa surah Ar-Rahman nadik pataka panggilan. Ya. Jadi cinampe nari kuli suki di bolata ataru kita mari bolata ataru kita mari kamarata tapi empat lah marita angkat surat katu tannya surah Al-Waqi'ah tannya itu surah Ar-Rahman. Surah apa ibu? Surah Tanah. Bawa ke Pegadaian, insyaallah langsung berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sinina tomatua malabiki nania sadasulun malabiki ya angkai pada ria masiri pung Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah na iya riolo papoji nania berasaleng kipatarakai tandra asukuru ketan rigan kari sisi arajangan na pung Allah Ta'ala. Namukari dalan na iya asoy ang kaki pada maddepunga ribola malabi na pung Allah Ta'ala. Padang kaki si ujurufa si wolumpulon nato si raga-raga dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan barakahna peringatan Isra dan Mi'raj yang kita laksanakan pada hari ini pada angkaki matappa barakah manginri pamasimat dararing ini nawa. Mudah-mudahan sahabat nasabari napaturungi pung Allah Ta'ala pamasena anrangi barakah na khususnya rilalenna kampung yang kita cintai ini ya nari tu desa Carigading. Amin ya rabbal. Salawat dan niya papasalama rikiringan ngilawri alimalabi na Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan insyaallah angkamana ki pada nangakui winabita sebagai umatna sarikuan mengi insyaallah ya sore munrina pung Allah Ta'ala kita semua akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Isra dan Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Isra dan Mi'raj adalah merupakan peristiwa yang fenomenal, merupakan peristiwa yang sangat luar biasa. Tidak ada seorang manusia satupun di muka bumi ini, bahkan nabi-nabi yang lain dekaga riwering ngiri pung Allah Ta'ala palebireng pada palebireng ya angkai wiri-wiringi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya
Di dalam Al-Quran Allah mengabadikan di dalam surah Al-Isra ayat 1 pada toha angkai kiramping kiden dari makadan na fung Allah Ta'ala. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ila akhiril ayat. Ayat na fung Allah Ta'ala di dalam surah Al-Isra napamulai wi pung Allah Ta'ala nasaba kata-kata subhana batuanna narikko rilalenna akurangin napamulai wi kata-kata subhana berarti angka tu peristiwa rilalenna yaitu yang sangat luar biasa. Wali kisiti contoh narikko misalnya angka anak tak ripas sekolah ripas santrengi baru 12 tahun atau baru 15 tahun nafala ni akurangi 30 juz, maka kata-kata yang sepantasnya kita ucapkan adalah subhanallah. Engkau tahu dek gaga jarinna tapi tumofi engkau tahu dek gaga jarinna dek to gaga ajena tapi tumofi subhanallah. Engkau tahu dek gaga jarinna dek to gaga ajena dek to gaga ulunna tumofi lari ki pak ma pakata tahu lah mana kedek gaga ulunna tumofi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pangulutan Nabi Musa alaihi salam yang biasa kita sebut dengan taklim. Yaro Nabi Musa angkanang kasewa wattur yompi iri pungalata lari empet na bulu'eh di bukit Tursina. Wa kallamallahu Musa taklima atanna pungalata ta'ala ya angkay si matamewe mak bicara pungalata ta'ala. Yaro pangulutan Nabi Musa ipalalam di pungalata ta'ala diisrakan oleh Allah, tetapi di naripan miraja iri pung Allah Ta'ala. Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh panglutan Nabi Musa naulim mewa mak bicara langsung si bawa pung Allah Ta'ala, tetapi Nabi Musa naulim mera mak bicara pung Allah Ta'ala, tetapi di naulim mita langsung ni pung Allah Ta'ala. Nabi Isa alaihi salam seorang nabi yang lahir di dunia tanpa seorang ayah. Yaro Nabi Isa jajiwi engka indukna tetapi dek gaga ambukna. Menurut ahli dokter dek gaga rupa tahu jaji narikku dek gaga ambukna, betul tidak? Tetapi ia biasa masyahoro engka anak-anak jaji engka tahu makunrai memana dek nami disengi ambukna, tapi manasa maka ada engka ambuk na janji anake dia iseng maka ada iga ambuk na, tapi manasa maka ada engka ambuk na. Tetapi Nabi Isa dia memang toga aga ambuk na, makanya nariko puang Allah Ta'ala makwelo cukup Allah katakan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nariko puang Allah Ta'ala makwelo namu di natama akaleng namudi na tama fikiri narikku pung Allah Ta'ala mapuelo cukup Allah katakan kun fayakun, maka itu jadilah. Dan harus kita yakini maka di situ ngetungan na engkamu fatu nabi yang hidup sampai sekarang, engkamu fa nabi tumo paletu maku kue dua yang ada di dunia, dua juga yang ada di langit. Nabi yang masih hidup di dunia, yang pertama Nabi Khidir, yang kedua Nabi Ilyas. Sedangkan yang di langit, ya itu Nabi Isa alaihi salam dengan Nabi Idris. Nabi Isa diangka ili mendek rilangi Neloi pangulutan Nabi Isa alaihi salam waku pung Allah Ta'ala narik komelo matuk kama lino panonno kak kulino bertepatan pada hari Jumat. Makanya dunia ini tidak akan kiamat
kecuali hari Jumat. Ia memang turun dari laut pangulutan Nabi Isa alaihi salam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Waktu nama maulid tawi, wadi janji penuh masjid, betul tidak? Yes, soy. Tigilo kasih saro. Di mana-mana masjid narik komam maulidi penuh tahu. Sisana mamirajai tanpa makurat tahu. Aga kira-kira yang membedakan, Ibu. Agaknya kira-kira sehingga makurat to joko di masjid. Dek gaga malena. Iya. Ko yemero alasan nah. Sehingga makurat to hadir di masjid, insyaallah mudah-mudahan to pemeng. Pasti sele coba. Aku mau aja gagat tiwi malih. Aku miraja tiwi mana ki malih. Kada sabar akidi sesuai dengan keputusan panitia mamauli di tiwi malih. Iya. Magi nama kurat tahu. Nasabak narik ko am mauli kami to matappe di na matappe engka mana hadir. Sedangkan Mi'raj to matappe ini hadir. Makanya yang hadir pada hari ini insyaallah saya samaneng itu matappe alhamdulillah. Makanya waktu nama miraja nabita dia gaga matappe. Bahkan napa beli-beli nabita makre mak beli ko Muhammad. Dia nak tamak kalau mana kata joka mamiraja. Joka mamiraja di tengah bani engkau moto yolona subuh. Sedih mengakui mata peri ya nanti itu panguluta Abu Bakar As-Siddiq. Makanya diberikan gelar oleh Allah Subhanahu wa taala ya nanti itu As-Siddiq yang dipercaya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj adalah dua peristiwa yang berbeda. Pertama adalah Isra. Ibu, oh ibu, agar yasen Isra. Kabiang sautan lain, maka dekat tes semua sen Isra, maka di balik bola aku Pak Ustaz. Ia udah sen Isra, betuan nama laleng. Sedangkan Mi'raj betuan nama mendre. Isra wad di motori betuangi malaleng, wad di motori betuangi ipalaleng. Tegi monri ipalaleng nabita. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Betuan nama pacingi pung Allah taala puang engkai palalam peniengi atanna oleh di masjidil haram lauri masjidil aqsa. Aku nabita melok malaleng dek mematona tama akalen nariko si pulawan ini bawa watuna. Kendaraan yang paling cepat pada waktu itu adalah unta. Dek pagaga pesawat, dek pagaga oto. Tetapi kendaraan yang paling cepat adalah unta. Nariko unta melok napake nabita siulen nalalengi pole masjidil haram nalauri masjidil aqsa siulet tonolan lisu berarti 20. Tetapi nasabak pengelatala palalem ni atanna dek gaga masusah. Waktu na ipalalan nabita dari masjidil haram ke masjidil aqsa, yang pertama naripangi nabita ya naritu baital lahmi. Baital lahmi kunirum monro ijajia pangulutan Nabi Isa alaihi salam. Dan karena Nabi talipang mas sempajat duan rakan. Orang mas sempajat duan rakan, materusi perjalanan na Nabi ta lipangi di bukit Tursina, ekuni romonro onronge Nabi Musa si parkadaan si bawa pung Allah taala. Lipatui Nabi ta mas sempajat duan rakan, lalu kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanannya. Eletu ni Baitul Maqdis, ri Masjidil Aqsa di Palestina. Disitulah Nabi salat berjamaah. Engkau manangi sininna Nabi-Nabi makdapungan yang memimpin salat pada waktu itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi. Allahumma barik lana wa sya'bana
wa ballighna ramadhana wa hassin maqasidan. Cakarudu nih kita. Ibu, ulangi cicil. Allahumma firah wa sya'bana wa ballighna ramadhana wa hassin maqasidana. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Isra dan Mi'raj. Yaitu sia senge Mi'raj betuanna malalem mutuk tetapi malalem hindri. Ya. Ibu, agi renri itu miraja tua senah menurut bahasa. Memiliki misalnya motor baru, yenri ki motor baru tak miraja asenah. Memiliki bola baru, yenri ki bola baru tak miraja tua asenah. Memiliki ranjak baru, yenri ki ranjak baru tak miraja tua senah. Iya se naranjange kato yenri ki keroh miraja tua senah. Ya menurut bahasa bapak nah aku lisuki matu di bolaka kita coba-coba podangnya makna macam nak sedih miraja. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu dipaham. Peringatan Isra dan Mi'raj itu situnganna bukan syariat, tetapi merupakan syiar Islam. Isra Mi'raj itu bukan sunnah, bukan juga wajib, tetapi melakukan Isra dan Mi'raj bernilai ibadah risisina pun Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita yang melakukan Isra Mi'raj, kalau kita anggap baik, yang nggak madicengi silakan pertahankan. Kita yang tidak melakukan Isra Mi'raj ajak tuh sinari pasal atau mamiraja betul tidak? Tidak apa-apa kita berbeda paham. Bukankah berbeda paham itu adalah ibadah? Makanya makri Nabi ta ni gini gitu mak depungan risidi onrong apakah di masjid nafung Allah taala narik boleh semua pada nak katai ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya malaikat angkat itu dari cedeta pada nacatak mana ni asan na tong kehadir dalam Yesus. Alhamdulillah engkai ketua pengurus masjid, engkai peta desa, engkai pak imam desa, engkai ketua BPD, engkai kepala dusun, imam dusun, ibu-ibu majelis taklim. Aku pura matu acara tak iya malaikat illau ni manguluri pung Allah taala. Loke manguluri pung Allah taala. Aga na sayar malaikat puaku pung Allah taala. Pole kak denre mamiraja di masjid Jami Ittihad ya ang kamanang iwita tu dan kamanang iwita hadir. Aga na sa pung Allah taala malaikatku sabi ka sinin na tau ang kehadir di dalam na yatu asoy wadang pengemana sinin na dosa-dosa na. Alhamdulillah. Coba bayangkan maga naro kira-kira ufut ta ini rufa tawi narikuna dang pengemana sinin na dosa-dosa ta pung Allah taala. Narikuna dang dosa ta pung Allah taala. Tentu balasannya adalah surganya Allah Subhanahu. Oh ibu, elok kita tanah surga. Ya, mau cepat. Ya, ibu mau masuk surga tidak? Tapi makutana kajolo. Dito ka na malukpo sa mata na iya sa manalakita. Nah, yang kedua, aku lolos ni palikoro, eleche si pertanyaannya. Dito ka kira-kira nang katanong ko lakita. Mana semua? Hindi, sa diyo matappo. Di nawading ino ko lakaye. Apa iya tu lakaye nariko asawan ni tulimuno ko di nakada ini, di nakada so, di nakada tanggaban ni, bakal lo matin rumuno ko si. Iya na tu biasa madari lakaye.
mapunco sungai. Namo sungai na yer mapunco to. Hati-hati. Yan itu biasa madarilak kaya magati mati apa di na pa aja tuli ino ko sawan. Season na mati lakkay na. Di acara taksiah malam pertama, mati benina, ustaz, nasilala na sa letungan na ito kasi bapa na. Baja na sa sanga die, narik ko mati ka pasitampilano kasi kuburu ko si ba kuburu na lakkay ko. Matitungan ni, 1 tahun kemudian meninggal. Ikaitungan ni ko kuburu na ko hindi na kuburu na lakkay na. Yang kani lok kani kuburu sani lok kani kuburu ipacurutogan ni dicalori na kuburu narapi wani mati lakin malam-malam na sa dilew si tau kedian nuko ka ang kasi ko makdape de gaga muno ko si ka alhamdulillah. Lanjut sampai jam berapa? Sampai jam 6. Patatiin na nito sini na to matong malabikin niya sa malabikin kahadir. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipamiraja irikung Allah taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik lagi di Sidratul Muntaha. Wattunna mende langit pamulangi maka tau inabita assalamualaikum. Di langit pertama siruntu inabita si bawa pengulutan Nabi Adam alaihi salam. Di langit kedua siruntu nabita si bawa Nabi Isa dan Yahya. Mende di langit ketiga siruntu inabita Nabi Idris. Naik langit keempat siruntu Nabi Harun. Naik langit kelima siruntu Nabi Musa. Naik langit keenam siruntu Nabi Ibrahim alaihi salam. Watun narudin mende kulangi angkanaita Nabi sallallahu alaihi wasallam mas sempajang. Bati nama sempajang tatumi bawam mataru-taru. Dek gaga rokok na dek gaga sujud na dek gaga tudan na makutani na bitta ya Rasulullah ni gana sayro makanya na bitta malaikat Jibril ni gana sayro agana sa pangluta na agana sa nabi siapa agana sa malaikat Jibril iya na rona sa malaikat malaikat yang kena utusuk pung Allah taala untuk jaga langit pertama. Naik langit kedua ang kasinita na bitta mas sampajang. Bati nama sampajang dito si gaga tatuna tapi roko mataru-taru dito gaga suju na dito gaga tudan na. Mendre si langit selanjutnya ang kasinita na bitta mas sampajang dito gaga tatuna dito gaga roko na tapi suju bawa mataru-taru. Naik lagi di langit selanjutnya ang kasinita na bitta mas sampajang yero malaikat mas bati nama sampajang de gaga tatuna de gaga roko na dito gaga suju na tapi tudan mi mataru-taru. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke Sidratul Muntaha. Maka di malaikat Jibril suruh na pong Allah taala ajak na latu na nasa ko bawa wantaraki apa upan na wewa kisi bawa wantaraki mataru-taru maka tubuh saya akan hancur mataru nasang hancur watakaliku nasaba yero Nabi sallallahu alaihi wasallam punggawana cahaya. Makanya dikatakan dalam satu syair antanurun fauqa nurin iko nasa Muhammad cahaya di atas cahaya. Jadi yero nabita ya sengi matarra cahaya na matanna asoy matarra pi cahaya na nabita ya sengi matarra cahaya na ulenge matarra pi cahaya na nabita sallallahu alaihi wasallam. Makanya yero nabita ya namuari pancaji matanna asoy ya namuari pancaji ulenge nasabari cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah siolon ni siba seruntu ni sibawa pung Allah taala yaru Nabi tawatun na seruntu siba pung Allah taala matarus suju riolona pung Allah taala nainap panabaca Nabi ta subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi wa katallu naulangi Nabi sallallahu alaihi wasallam Purana nabaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi gangkanna napacunga ni ulunna nabitta sita langsung si bawa pung Allah taala aga nabaca nabitta at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah aga batunganna sininna pappakaraje mubarakatu barakae thayyibat dicenge salawat asalamakenge lillah ili manam itu mapunangi puang
gangkan na pong Allah Ta'ala nabaliwi adanna nabitta sallallahu alaihi wasallam ya naritu at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabi assalamakeun mas risisimu wahai kekasihku wahai nabiku gangkan na nabitta nabali si adanna pong Allah Ta'ala assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin assalamakeun mas risisiku nenia tawirit toy nasa puang asalamakeun ummakku iya masoliwi idik mana na kanna jajiro nabi tawatun na siruntu si bawa pung Allah Ta'ala nilodongi manaki nabi tariolo na pung Allah Ta'ala maka diyero na san ummakku masoliwi pattamak manatoy matirilalan na surga pamasina pung Allah Ta'ala alhamdulillah makanya narikomelo kipahangi situngat-tungan na hakikat dan rahasia salat hakikinna nan nia rahasia na sampajange iya naru dendre adanna pung Allah Ta'ala assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh jadi narikomelo kipahangi hakikinna nan nia rahasia na sampajange iya naritu baraka nan nia pamase iya na tu hakikinna nan nia rahasia na sampajange tujuan daripada Nabi ta ipamiraja ri pung Allah Ta'ala tentu ipahamanan ni iya nari tudek ka garis sangadinna untuk terima sempajang iya ro Nabi ta siaga na terima sempajang iya nari tu 50 wattunna sisso siwan ni nari ko iya ro terjadi makukui di nagaga kapayulit jama apa silolota po di mas sempaja di masjid di patol tu bolay basi pabangi Allahu Akbar liso siki mas sempaja maka dari Nabi Musa liso ko pemang siruntu pung Allah Ta'ala dinuli nasa mula umakmu ya tu nalali nasa mabicu na makalasi ibu matinulok manamua lo ka masjid maberjama kwe makunrena ha ibu tan na to yes subawa macinulu pak bahaya tu oh ibu matinulok mo ki maberjama ko masjid bekasnya kasih tahu apa angka tuh masih mohon maaf tennya masih tahu aseng iya kotomin di Cina kampungku ada sebahagian masjid upa narik ko ang kasi di dua makun remak berjama ku masjid dito na pada ko alhamdulillah ku angku dito upa kong kamakun rai mak berjamaah di masjid ustaz angka nasa biasa pacarama pura wain kalinga ada nasa iro pacaramay maka di nasa iro pacaramay iya ro nasa makun raye masaro lebih imas sempajak kobolana ketimbang di masjid na to makutu men kalingay aga nasa iro to makutu si cocok kana sa iya pacaramay aga to guna na di palupon masjid tapuang narik ko dito ka galise na betul tan neto cantik na masjid tamelo na itapong Allah Ta'ala tan neto lupo na masjid tamelo na itapong Allah Ta'ala tetapi bagaimana supaya ilise ki masjid tak nasibawai sempajak berjama loroi kuki masjid mak berjama asrai kuki masjid mak berjama mangaribi kuki masjid apa angka memang to kampung masya Allah iman ngaribi pak ima baca lalina isai pak ima si celalina subuh makumatero asara loro 1 tahun begitu terus tidak ada perubahan padahal narekoditai si tampe mato bola na masjid tapi nalabira mato ima gosip nalabira mato na cerita ba mato pak bange Pak Ima yaro waktu kere-kere nih Pak bangi ko loro dek gak tahu bangi ko asra dek gak tahu bangi ko isa dek gak tahu kere-kere sisa ngi Pak Ima bas sisa ngi tapi asra ili Allahu Akbar jolo nasa nah mulai itu nasa jangan Pak Imam tapi ternyata iman na kuasa deh nah mulai itu nasa jangan Pak Imam maka ada magai mana kata batat ti asira ili turun mana pak kampungnya
Iya to magutugut lo kani masiye matarujo kani masiye. Elo na sabdi na ko pa imam. Pa imam. Mana kebako tati asira ile? Berak jangan ko nasa. Maka di Pak Imam Dewi sengi igang ngarewe tu jangan. Iya ga atau idi? Bakka ko loro di ko gaga. Bakka ko asra di ko gaga. Bakka ko mangaribi di ko gaga. Bakka ko subuh di to ko gaga. Sisana bakka tati asira ang kamana ko? Elok memang kumaga mas sempaja tati asira. Betul tidak? Elok memang tu di kelo. Ibu, kapan ibu tidak sholat, maka yang dihukum bukan ibu dulu, tetapi suaminya dulu. Aku dikna sempajak bineta puang, ternyata bineta jolok di channel tapi ini lakken na jolok di palu-palui. Bapak na, mas sempajak menemu bineta. Ibu, oh ibu, mas sempajak menemu bapak na. Apa jangan sampai alina sibuk suruh kimat sempajang, nah alina dia sempajak. Hati-hati. Dia nak sempajak bineta, bapak nak jolok di calak. Dia nak sempajang anak ta, lak bapak nak jolok di palu-palui. Makanya upasang itu toma lebihkan. Tasuruh bineta mas sempajang amak na sempajak ki. Aku dia nak sempajang maka dia pun Allah Taala pas tabir sabar kemiyoro. Wadi mo patung kamu pa kesempatan isuruh kedua. Amakna asam pajak ki desi na sempajang maka desi pun Allah Taala fas tabir sak barakami ulo ganna we katalum makna sempajak ki de pana sempajang ini mani bawang elok ki gaseli atau elok ki tambay daripada di palu-palui. Betul tidak bapak na? Betul tidak? Magi na ikaw mana? Maka din makna coba nih. Maka din Andre Gurutta Kiai Haji Muhammad As'ad, salah satu pendiri pondok pesantren As'adiyah Singkang, dan mungkin di sini banyak alumninya. Karena saya tahu persis, khususnya Telu Tinggi Awam Pone itu dikenal banyak sekali santri As'adiyah. Betul tidak? Iya pacara mata, betul. Boleh keluar negeri Cina kan cocok nih boleh luar negeri, boleh Cina, tetapi si tongena si kampung matoki magina si kampung ki postas. Mama saya lahir di Unra asli, bahkan amureku masih ada di sana. Orang tua saya laki-laki asli Lapulla di Saiterung. Tabani? Jadi tomatuaku urang itu Lapulla, mama asli Unra, jadi nenekku koro urane Yaseng Haji Madung, mak Unraye Haji Rafa. Tabani? Ya. Magit di Cina Kimonro Pak Ustaz, kebetulan istri pertama di Cina. Istri kedua di Pegaga. Sini na toma malabikin niya surah-surah malabikin kahadir. Jadi maka di panglutan Nabi Musa lisu ko pemang siolo pong Allah Taala. Din ulit mulai untuk makmu. Iya rawat tuwe kita singkat saja. Wek ka asirewi nadita malulisu. Dan kana 5 manibawa waktu dipugok laran na sisud. Nala di cing, di napaganda ika 10. Jadi di tumas sempajang. Wek ka asirewi nadita malulisu. 5 manibawa waktu dipugok. Sedangkan iya 5 Bisa mo? Mari kita sempaja puang. Bisa mo na saya badaw pakai? 7 juta setengah ini ya. Napir lapisan pertama, di pana lapisan kedua, di pana lapisan ketiga. Ilo ko na sa solangi badaku. Hati-hati. Makanya puas sempaja tidak ada alasan tidak sholat. Namo totongi lo kaman miraja. Narik ko masali sampajatta di pato mamiraja asanna, mohon maaf. Saya ulangi, namo totongi mas sempajang, namo totongi mamauli, narik ko dito mas sempajang. Tataki na kalinolo kung Allah Taala.
Testa mo da sa di kalinolo. Ibu, ako set di juta nolo si dape-dape ang kagangke na. Ha? Degaga. Mapuasa kide to masampajang nolo tawata. Ipasusak ka tade to masampajang nolo tawata. Emendre ki haji tapi de to masampajang tatta nolo tawata. Ang kana biasa di tanay. Magiron nasang idi puang ngaji maka magay. Ako ramalang hindi gaga mo sakka na sa puasa ramalang. Macinulo ko mapuasa tapi makuto ko masampajang. Aga na sa puang ngaji. Yato siro na sa nak puasay. Begitu narapi si ula capu ni. Inaron na sa pandang sa rasa ka na sa sampajang ipadigaga petun na. Tidak ada alasan tidak salat. De yulle tatto tudaki, de yulle tudal lewuki. De yulle pakedo laleta atita nama sampajang. Aku dito na nuli atita ini to si sampajang. Ibu, mau masuk surga tidak? Mau masuk surga? Maka di nabita man banallahu masjidan banallahu baitan fil jannah. Nigi kita bangun masjid na po Allah Ta'ala ibangun ng imat tibola malab bibola kami ng makasingi Arya sore mundin na po Allah Ta'ala rilala na suruga. Masjid kita ini dalam proses pembangunan. Mudah-mudahan insyaallah pada masjid di mana kita masumbang. Tapi saya sangat bersyukur saya melihat tadi alhamdulillah hampir semua jamaah yang hadir di sini bawa semua amplop untuk sumbangan. Tidak tahu itu apakah sumbangan masjid atau elo na mana dari Pak Ustaz. Tak megega tu tiwil isu. Ya. Tabangun ng masjid tabuang. Insyaallah salah satu yatanin ni goncin na yatan nito ni liset na Pak goncin na suruga sampajang liset na Pak goncin na adalah pasidekah. Walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna mungkinun. Beneng ina sa padamu ito tumado rakay napatunru iuluna riuluna pong Allah Ta'ala na inapa pada makada puang ang kana kasi pada makita puang wita mana ni pasisata puang wasami'na puang kemana ni kasi waring kalingamanan ni puang pacalat ta puang farji'na na'mal sholihan inna mungkin pariwa na puang kulino namun ni cinampa mo puang melo ka pugok mana nga mala-mali cik melo ka masjidat ka puang deda ka melo na pugok tawe narik ko sa ngadin na pasjidat ka waram parat taya pun nangi puang yang kay sapa sa wani namo maga igana narik ko manang kanel ya sidak kangi dito gaga di runto mato di surumul din na pong Allah Ta'ala yang kita dapatkan adalah apa yang sudah kita sedekahkan elo ni tamar ramalang mudah-mudahan matu insyaallah satu kepada keluarga 2 juta rupiah kali berapa rumah di sini insyaallah satu tadi naganda matu si taong tapade po masijita alhamdulillah sadar-sadari cediali tapuang na dito tutu kolino ang kamatu se wat tunala tanangan na po Allah Ta'ala ajak na mate pi napakimelo di sidakay karena tentunya di napada angke na si sale narik ko masida kami man iwatu tato ketimbang narik ko mate ki napaki sidakay siya katumi wawan na sidakaki almarhum 10 rupiah aja na mega Pak dito nisang itu Pak mati nih. Justru orang yang meninggal itu ditaruh mega po apalagi narik ko ramalangin narik ko tumasidad ko ramalangin luar biasa Allah lipat gandakan pahalanya tapi syukur maraja nih puang nasabak banyak sekali peningkatan khususnya pembangunan masjid kita ini Pak kemetu kampung 5 metu na macin na masuma ko masjid. Karena kalau kita lihat kehidupannya bolana rata-rata bola batu tasid di bola paling cedi oto ke bolana ada yang sampai 3-5 mobil tapi di masjidna Masya Allah seminna kurat telur ratu isa nasalasi masjidna dia kagak macina sisenna rapi sejumat tetungi pengurus masjid maka di pengurus masjid aku tanili pada minta pada masjid dibangun masjid kita di nuli tak bangun masjid tak yewe kurang sebenarnya 300 kira-kira angka kepada mero mas sumbang angka na maka jarina maka iya 100 katona maka iya 50 iya 30 iya 20 iya 10 kurang ni maju mata we
pada ada pengamanan nih pengurus masjid di antara nasa dendri rumah sumbang nih bisa menemuak tetapi angkana semak kajarina maka ya 100 dia bisa nasa tahun na yero maka dia nasa pagkampung ikaro bisa mo nasa yero din maka dia 100 itu jangan lipa majuma iya begitu maka dia pengurus masjid ini kan rumah sumbang semeng langsung metode nakal maka dia iya 100 ternyata ditelusuri itu jangan iya naro diaseng mak barak ka itu jangan nge rilalan na yero sujumai andai kadek kagak to jangan maka dia 100 dia kagak macui jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini senantiasa dirahmati oleh Allah. Sebagai kesimpulan, wattuna siruntu Nabi Musa alaihi salam si bawa Nabi ta. Maka dari pangulutan Nabi Musa isuruna pong Allah Ta'ala agar pas sabareng iaro pong Allah Ta'ala ang kanaputa masuruga ang katuna puta maranaka tanyato ka pong Allah Ta'ala pancajiru fatawi tanyaga alin ang malingi dali tanyaga alin ang malingi onrok-onrok maginang ka pong Allah Ta'ala na puta masuruga ang katuna puta maranaka mata na napatama man ni suruga yarwat we de natti nabita tetapi ang kasadam pulay ko langi magkaday yarulalan na saday magi mo matampulada mabicara musa makukoy nasa mo sa liso ko kampo mo mutanak gandum tesa mo sa gandum yarul sa gandum ilo pada ase liso ni tanak gandum pura na tanan na pupu na dungiri pura na dungiri na panin ni akhirnya Nabi Musa watun na paning nalay buwana na biyang idaramina matay po nga latala Musa magi mo taka barolade wasang iko mo to silada tanang ni iko mo to silada pupuy iko mo to silada dongiri iko mo to silada paning ni magi na tan na mo lamanan aja na mga biyang idaramina magkali po nga latala magkali Nabi Musa wabiyang ina sa daramina pa di ka gunaguna walay as